What? What are you saying? This cannot be happening. What, sir? What are you saying? دا ته څه وایې؟ This cannot be happening. دا نشي کېدلی. Judy, I cannot live without you. I want to marry you. You have to come with me. Judy, I cannot live without you. زه نشم کولی ستا نه بغیر ژوند وکړم. لیو ویل کېږي ژوند کول. I want to marry you. زه غواړم د تا سره واده وکړم. marry ویل کېږي واده کول. You have to. ته باید کم راشي with me له ما سره. I cannot do this, Tony. I will convince my mom. I cannot do this, Tony. زه دا نشم کولی ټوني. I will convince my mom. زه به خپله مور قانع کړم. convince ویل کېږي قانع کولو ته. You should go back, Tony. I will see you tomorrow. I promise. You should go back, Tony. ته باید بیرته لاړ شي ټوني. I will see you tomorrow. زه به له تا سره سبا ته ګورم. I promise. زه وعده کوم. promise ویل کېږي وعده کول. No way, Judy. I will not go back. Your mom does not like me. No way, Judy. هیڅکله هم نه جوډي. I will not go back. زه به بیرته لاړ نشم. Your mom does not like me. ستا مور ما نه خوښوي. If you don't come with me, I will kill myself. If you don't come with me, که چیرې ته له ما سره لاړ نشې, I will kill myself. زه به خپل ځان مړ کړم. kill ویل کېږي مړ کول. No, no. Please don't do this. I really love you. I want to marry you. No, no, نه. Please don't do this. مهرباني وکړه داسې مه کوه. I really. زه په حقیقت سره love you. له تا سره مینه کوم. I want to marry you. زه غواړم له تا سره واده وکړم. Come with me, Judy. We have to run away. Let's get married. Come with me, Judy. له ما سره راشه جوډي. We have to. مونږ باید run away وتښتېږو. run away ویل کېږي تښتېدل. Let's get married. راځه چې واده وکړو. You are putting me on the spot. Fine, I will marry you. You are putting me on the spot. ته ما په سخته فیصله کې اچوي. دا جینۍ هغه حالت ته وایي چې ته ما په سخته فیصله کې اچوي. دې پریز مطلب دا ده ښه. You are putting me on the spot. ته ما په سخته فیصله کې اچوي. Fine, صحیح ده. I will marry you. زه به له تا سره واده وکړم. I am coming. I know you love me a lot. We will marry. I'm coming. زه درځم. I know. زه پوهېږم. You love me a lot. چې ته له ما سره ډېره مینه کوې. A lot ویل کېږي ډېره زیاته. We will marry. موږ به واده وکړو. That's like a good girl. I am waiting, my love. That's like a good girl. همداسې د ښې جینۍ په شان. I am waiting, my love. زه انتظار کوم زما مینې. waiting ویل کېږي انتظار کول. I have to leave my house. My mom does not like Tony. I have to. زه باید leave پرېږدم. my house زما کور. leave ویل کېږي پرېښودل ده. My mom doesn't like Tony. زما مور ټوني نه خوښوي. like ویل کېږي خوښول. I am so sorry, Mom. I have to take this step. I'm so sorry, mom. زه ډېره بخښنه غواړم مورې. I have to. زه باید take this step. دا قدم باید زه واخلم. څه دی؟ step ویل کېږي قدم ته. Don't be sad, Judy. We will marry soon. Don't be sad, Judy. خفه کېږه مه جوډي. We will marry soon. موږ به ډېر ژر واده وکړو. My mom will be mad at me. My mom will be mad at me. زما مور به په ما باندې غوسه شي. Everything will be fine, Judy. Come on. We have to go now. Everything will be fine, Judy. هر څه به صحیح شي جوډي. Come on, راځه. We have to go now. موږ باید اوس لاړ شو. I cannot stop thinking about her. I cannot stop thinking about her. زه نشم کولی چې د هغې باره کې فکر بند کړم نور. I have to meet her again. I have to tell her about my feeling. I have to. زه باید ملاقات وکړم. her again هغې سره دوباره.
I have to زه باید tell her هغې ته ووایم about my feelings زما د احساساتو باره کې چې مطلب زه د هغه باره کې څه احساسات لرم سیدې feelings ویل کېږي احساساتو ته What's happening to me? I am in love. What's happening to me په ما باندې څه کېږي I am in love زه په مینه کې یم What are you thinking, my son? How is Judy? What are you thinking my son ته څه فکر کوې زما زویه How is Judy Judy څنګه ده Judy was not at home. I met Rose. Judy was not at home Judy په کور کې نه وه I met Rose ما له روز سره ملاقات وکړ Are you talking about that housekeeper? Are you talking about that housekeeper آیا ته د هغه د housekeeper باره کې خبرې کوي housekeeper ویل کېږي خدمتګاره دی ورته وایي چې آیا ته د هغه خدمتګارې باره کې خبرې کوې Yes, Mom. She is a good girl. She is not an arrogant. Yes, Mom. هو مورې She is a good girl هغه یوه ښه جینۍ ده She is not an arrogant هغه کبرجنه نه ده arrogant ویل کېږي کبرجنې ده Whatever. I don't want to talk about her. Why are you thinking about her? whatever که هر څه وي نو I don't want to talk about her زه نه غواړم چې د هغې باره کې خبرې وکړم Why are you thinking about her ته ولې د هغې باره کې فکر کوې Mom, is everything okay? مورې is everything okay آیا هر څه صحیح دي Listen to me, Peter. Judy is rich. She is perfect for you. Listen to me Peter ما ته غوږ ونیسه پیټره Judy is rich Judy چې ده هغه مالداره ده rich ویل کېږي مالدارې ته She is perfect for you هغه ستا لپاره بالکل صحیح ده I don't like her. She is very arrogant. I will not meet her again. I don't like her زه هغه نه خوښوم She is very arrogant هغه ډیره کبرجنه ده I will not meet her again زه به له هغې سره دوباره ملاقات نه کوم